ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Kalai puwaitrik luber arcakat pra. Kadai kesngi kebabarok kipat nyong song kazilla kim jula ban klet. Namar badai hakani kesngi bakalami kajian kan ad hapring ki Khasi bat ki Harijan. Ki basong ki basa hatam yang Mawlong. Ya kabala tipat ba kum katam motor. Kum man shipin kan mau hang ni ba kajian kan ad hakati kesngi. Kelas sedang hakano pai sngi hakabala kano ba ki brio ki basong ki basa hatam motor. Kila show ya uwe ukna ubashong haka bosaw kabayat dan tinang ni. Kila ya halai tegi bro nasu halai bro ngong bring dari halam tang ngamik na titukan syah wanani ngata wanani tei kun juga la tial kesara sa kali kesnam dah hapok kali dah besnam dah kali bro beliau baru la sa wi bom tip bom dah nara kai nani kali apa nang kena klik mutul apa su Malaysia sibil kam sa shipang kinongnya bosaw kila ya lum krui halum sorbi banyak keren halok ni kajing syak syok jong kena hadu ba ulam mensaw nalum sorbi puk kinongnya bosaw lambat kipat ba kila kiyo shotem motor ban kli benya ya kadaw balai baki syok ya ukna Hai bat senrang apa ni ai ki bulat bintang senrang saya senrang jalan baru kai tu masuk saya ja tengong mo ya keren dak ketian re tu siapan dak kti wong meru me ko sholang te yang aru ki sholang Henry haba kila poi thank you petrol pump kila dan katu kat ni ki CRPF bat ki bulit bakala mi ka jinga ko bat ka jinga pen inia bat ki brio ki basong basa hang tu tang hadin katu kat ni minit hagapor baka beneng kala kemdum artan puk kala mi ka jinga kulmar hang te kani ka khubor kala safriang stat hakeleng ki benta ka nong ba Shillong leng ba ka WhatsApp bat ki we ki san social media kum ta ki pat ba kila mi na ki benta ba per jong ka sor Shillong bat dan ki bawan khamna jengai ru bat kilai lum krui hamad pran bat dei hangni kalami ke jinga kawang mau bat ka jingkerwet lathi ki pulen hadu baki bor penyai district ki habat penjari daka curfew Sultan kamban penjari ke curfew kumba Plie hagi tu Shillong ki balong ki jingja ki kham jor ki jingya ki dei hakni ka por lesi bakan dei ka curfew ka bane slam tam ha Shillong kabalane hadu pra posngi inti Kalami ke jinga kawang mau, kawang petrol bum. Bun mut kila misau, bakan thup ru iki pat ba, bat ki pulit ru kunjung. Bat ki dan ru bun ngun ki bla syakem. Dei na do ka te ka por, baka sarkar kala khang sendon. Ya ka Surok ka bayat ni yau Mawlong, ling baka them motor ban mi shabi mola. La khang ya ka Surok mentala hnriu snem kanthi. Khaman shwa kila don bun ki kenhun, ki bala dawa na ka sarkar, baka dei ban Plie Biang no ya ka Surok. Namar ba jur pala ka jingheng kali Henry ka sarkar kam sngam namar ba kam kwa bakindang mi isyu ki huri hura hapring ki Khasi par ki Harijan dei dang hakini ki shisni arsni baka office of a deputy commissioner kala penmi ya ka jing penmenaban Plie Biang no ya ka ni ka Surok nadu ka sautrik unai wi Henry insha ban ya kali tang nadu ka por prab jim stem hadu ka por sawji jan mi Maria yo yakni khubor bun kinong nya kali kamai kila penpau ya kajing sngok Kmen namar bakin khamsung banyan na yo Mawlong shathem motor bat kila lan na kajing ya kalan kajing hon demi lahun man pelai nei tai ka for ni kebat bakin amra sa jam dia mangin tulut ka for melek nang mentan duk kena bejih kisah kalau pra hadu saw jadi pula ke sarkar bahwa aja ke por ke buat ke por buka ke baya hapor jami saw bejih ka khang saw bejih kana sisa kana dei ke por ke buat lakila long ke por jis ke dalam nak jadi tak kami punya dia bejih long nama ta je tu boleh bawa dah maksud kan ketik apa pertama bakin dan ngono kecing khot abang iya ni yang negani kanti timdei mat kami tingi satu kanti kendit ni panila kan di kamai ni siapa ni kamai nang ni satu yang nam sangiya ni tu nanti Amar tu mensuar orang ni di belamat ni yang tangkila kan bang mau ni
kita jadi kelong lagi kena jadi kita kemen tu iya ikut pendah apa dunia kita ni pendai kenang dan ikut sebab hasil kepada baik hasil tu yang mentah apa yang kita lagi kadang ni kita memtu orang kabut di yang so ini kena kam sope kat padang sak ni di kantor ni cek pada harian terus kan je cuma ni bayar kerja kali tekan yo mati di bayar kan tak surat dan kalau malar pun wajah ini sedang berada pada batu ni kilami rusno pasal kepada wai dekat tibah lahi maki Harijan ingat yang di driver tu kalau kau suka keriban yang berusaha kini kan kalau ada boleh kini salah sekali kemai kelikuan sipun ni pelayaran ni kan gaji sekian dah sekian kan betul yang makin belum di mata ini makin langsung try pelak ni kan dekat ke bawah dah Gila yo keren ru leng bak mobile phone bat unang yalam jangka Harijan Panchayat Committee Ugurjit Singh bat uru ulapan pau ya kejeng sengau Kmen baka sarkar kalamut dan Plie Biang yakin ke Surok Ulo ang rubana kaliang kajong kilay, kila kerpat la slam ya ke sarkar bakan Plie Biang yakin ke Surok, hendray ke sarkar kam sengam.